Dubaye ikaze kuri The Voice Live. Uyu ni umwanya wa ruhago yacu, nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Henri Defonse. Ndagira ngo uyu munsi twibande ku ikipe ya Police FC yegukanye igikombe cy'amahoro cya 2024 itsinze Bugesera FC, ndetse tuzaza kugaruka ku gikombe cy'amahoro aho ikipe y'abagore ya Rayon Sport yegukanye igikombe, hanyuma ikipe y'abagabo ya Rayon Sport ikaza ku mwanya wa gatatu. Nahamukanye ikipe ya Police FC yegukanye igikombe cy'amahoro cya 2023-2024 itsinze Bugesera FC ibitego 2-1. Umukino wa nyuma wabereye muri Kigali Pele Stadium kuwa mbere Gicurasi umwaka wa 2024. Ni umukino mu by'ukuri waruryoheye ijisho muri rusange kuva mu gice cya mbere cyawo, yaba Police FC cyangwa Bugesera FC. Mu minota 45 ya mbere yakinaga neza kandi inagera imbere y'izamu. Ikipe ya Bugesera FC uruhande rw'uburyo rwakinagaho Niyonzima Faustin, inyuma na Dushimimana Olivier, imbere rwigaragaje cyane kuko rwaremaga uburyo bwisha kurusha urw'ibumoso rwariho uwo bita Boni, inyuma ndetse na Tuyihimbaze Gilbert utari mwiza cyane. Hagati ya Bugesera FC kandi harimo Dukundane Pacifique, Kaneza Augustine na Ruhinda Flock, hitwaraga neza bafasha rutahizamu Ani Elija. Uyu munyanigeria wasatiraga ku ruhande rwa Bugesera FC ku munota wa 17 yabonye uburyo bukomeye bwaranze ikipe mu gice cya mbere, ubwo binyuze ku gusatira byihuse bakoze iyo bwabaga umupira ugera ku rubuga rw'amahina, atera shoti rikomeye umunyezamu Rukundo Onesme, umupira ushira muri koroneri. Ku ruhande rwa Police FC kuva mu izamu kugeza imbere unyuze kuri ba myugariro Rurangwa Mose, Nsabimana Eric, Kubana Mark, Rutoneshaho Hezbon, Abedi Bigirimana, Muhajiri Hakizimana, bakoraga akazi kabo bashaka rutahizamu Mugisha Didier, nubwo yagiye ahusha uburyo ku mupira yahabwaga. Igice cya mbere kuri Police FC nubwo yagerageje imbere y'izamu rya Bugesera FC cyane, ariko cyaranzwe n'ishoti rikomeye Hakizimana Muhajiri yatereye inyuma y'urubuga rw'amahina amaze gucenga abakinnyi, ariko ku bw'amahirwe make umupira ucya ku ruhande rw'izamu gato. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Mwibutse ko abafana bari benshi muri stade, icyo gihe stade yari yuzuye yakubise cyane. Uburyo bwa mbere bukomeye mu gice cya kabiri bwabonetse ku munota 51, ubwo Dushimimana Olivier yahindukiriraga umupira iburyo imbere maze usanga Tuyihimbaze Gilbert akozaho umutwe gato awugarura mu izamu. Umunyezamu Rukundo Onesme akora akazi gakomeye awushira muri koroneri, awurengeje umutambiko w'izamu. Ku munota 57 Hakizimana Muhajiri yakinanye umupira na Abedi Bigirimana, wawumusubije nawe ahita awutanga, maze myugariro Ntakirutimana Taotime ananirwa kuwukuraho, ufatwa na Jibril Akuki wari hafi y'urubuga rw'amahina, agahita amusiga kugeza arobe umunyezamu
atsinda igitego cya mbere cya Police FC. Iyi kipe yari ibonye imbaraga mu munota 65 yabonye igitego cya kabiri ku mupira wari utewe na Nkubana Mark muri koroneri, maze bitamugoye Nsabimana Eric aho bakunze kwita Zidane atsinda igitego cyiza n'umutwe mu izamu rya Niyongira Patience. Bugesera FC ku munota 80 yabonye igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Ruhinda Frank wateye umupira n'umutwe maze ukora kuri Rurangwa Mos kujya mu izamu rya Police FC. Mu minota 10 yari isigaye Bugesera FC yokeje igitutu izamu rya Rukundo Onesme. Abakinnyi barimo Byiringiro David bahusha uburyo bukomeye ndetse n'Udushimimana Olivier wahusheje amahirwe ya nyuma mu minota yongereweho ubwo yateraga ishoti rikomeye cyane umunyezamu wa Police FC agatabara kura mu mupira waganaga mu izamu. Reka twigaruke mu gikombe cy'amahoro cya 2024 aho ikipe y'abagore Rayon Sport yatwaye igikombe, hanyuma ikipe y'abagore Rayon Sport ikaza ku mwanya wa gatatu. Kuri wa kabiri ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cy'amahoro cya 2023-2024 mu cyiciro cy'abagore itsinze Indahangarwa ibitego 4-0, naho mu bagabo iba iya gatatu itsinze Gasogi United igitego 1-0. Rayon Sport yegukanye igikombe cya shampiyona. Muri iyi mikino yakinwe kuri uyu munsi muri Kigali Pele Stadium habanje gukinwa umukino wa nyuma mu bagore aho Rayon Sport Women FC yakinye n'Indahangarwa Women FC mu mukino wari uteganyijwe gutangira saa 6 zuzuye ariko ugakererwa dore ko watangiye mu saa 6:30 mu buryo butayigoye cyane. Rayon Sport Women FC ibifashijwemo na Mukandayisenga Janine watsinze ibitego 4 byose ku munota wa 13, umunota wa 16, umunota wa 61 n'umunota wa 65. Ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka yegukanye igikombe inyagiye Indahangarwa Women FC ibitego 4-0. Umutoza wa Rayon Sport y'abagore Rwaka Claude wegukanye ibikombe 2 birimo na shampiyona. Uretse igikombe yegukanye, Rayon Sport Women FC yanahawe miliyoni 8 y'amafaranga mu gihe Indahangarwa Women FC yahawe miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho AS Kigali Women FC yabaye iya gatatu nyuma yo gutsinda Fatima Women FC ibitego 4-1 mu mukino wabereye ku Mumena, yahawe miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka twigarukiye kuri Rayon Sport y'abagabo. Rayon Sport y'abagabo imbere y'abafana Mbarwa yatsinze Gasogi United itwara umwanya wa gatatu. Ni umukino Gasogi United yatangiranye uburyo bukomeye mu minota 15 ya mbere ku mashoti abiri akomeye yatewe na Hamisi Hakim na Mudeli Akbar. Umunyezamu Simon Tamale akayashyira muri corner. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya igitego 1-0 dore ko Rayon Sport itanakinaga byinshi cyane mu gusatira kuri rutahizamu Paul Gomis ndetse na Charles Babe we wahushije uburyo ariko nabwo butari bwinshi dore ko umukino wari uringaniye ku makipe yombi. Umutoza wa Rayon Sport yagiye kuri impinduka ashiramo abakinnyi batandukanye barimo na kapitene Muhire Keve wari wabanje hanze
uyu kapiteni ku munota 88 yatanze umusaruro binyuze ku mupira w'umuterekano wari ubonetse kubera ikosa ryari rikorewe Bugingo Hakim. Iyi kufura Muhire Keve yayiteye neza cyane maze iruhukira ku mutwe wa Nsabimana Aimable w'imbye umugono ba myugariro ba Gasogi United. Atsinda igitego cy'umutwe mu izamu rya Ibrahim Dauda. Umukino urangiye Sport itsinze igitego kimwe ku busa bwa Gasogi United, yegukanye umwanya wa gatatu w'igikombe cy'amahoro cya 2024 mu gihe yari bitse igikombe cya 2023. Yari The Voice Live, ruhago yacu nakagaruka.